Nanda Nagar Makhatoni Ishunotui, Thana Shalkisa Sakang Tripura Human Rights Commission Thani Complaint Claimani, Tinitesha Malaika, TWF Rock, Manjaka, TWF ni President Borangona Moniha, Daborma, the MDC Borangona Gita, Daborma, the MLA Shopna, Daborma. Bureau Report, Nagar TV. Malai ta hambai ini norok saimano uskango 14 tarik जों Human Rights Commission Thanio kaisa letter dilaimani kini je Nanda Nagar pania khainai rokno at kaisa phai uskango lai thangnai 11 tariko at kaisa phai rokno koroksa municipal ni borok ni bosawo borok ni manai rok lang tangbai manno tuino जों आरो kaisa complaint di mani Human Rights Commission borok जोंनो aboni uttor ini malai thai de ni sahore जों थांगि malai ta maleman yagulo aroni chairman ini Human Rights Commission chairman saheb no soho phailaiyo oro kaisa khali jaga tongo oro bazar khlaimano hone borok samani bai जों o jaga no spot nailengna nikeleka ini chairman soho Human Rights Commission chairman bo phaika tin logo naileka जों wansuk lainai oboni yagulo o ungkolok ni jaga no oro borok no tubui dukan di nai ni bo saga dukan amni yagulo जों wansuk lainai oro di se bahai naiknya ini municipal corporation ni yo sahe bai malai nai malai जों tai bo kok salai nai tai kesa jaga borko o jaga no bo kok lainai aga da tai sa tebol da amno wansuk lainai aboni babino au belai ta hambai mari जों complain di mana logo-logo na time di mana जोंनो aboni bagai tor dinani bagai borak जोंनो ringka office जों थाइया ओमफ्राय सलो थाना निकिनो दाबो बेसेबां थांगै दंगो aboni bagai belai hambai मारियो जों वानसुक लायनाय दिनै मेयर साहेबाय कक सालायि दामो सल्युसन थां जों आबो नायनाय फैयाबा जों दिनै बर' रक जे बानियाखै दंमानि borok je osohayung tongmani abono solution khainani bagino जों दिनै oro basa laijak tini oro tongo tini MLA bukok sopna tini MDC plus tini TWF ni GS bukok Gita tini sopna tidia agotla town committee ni vice president tini bukok Sojola tini sopna tidiang bobo Nanda ni local lengui tongo apni bagai जों kok salai